Balai baka NPP kamnut ban kenjat no ia ke UDP na ke sarkar MDA. Kapan kendit kumpayu tedong pesing habau bak preston tensong sembut menteri rampak kejala bat unong ilam bahek du keseng NPP ha kejala. Ula keren syakikat kubor da ke bawong bakane ke sarkar MDA kan pendip ialah ke jong kepor jongka nag benta kesan Sempura lane baka kan hun senrop jong ke NPP UDP HS PDP BJP bat kiwai kini terilang hadu bekut kepor. Kanai ke jingkren kala perdet no na ke ai ke bau tai unong ilam ulai jukren ha kibul benai mencua ke bastang naduk ke election MLA arjar atulai bat ke election ha soyong ha ke bau de kren kom kumbau don ye ke bor ban weng no ye ke MLA jong ke seng UDP na ke ni ke sarkar senrop MDA bat bau bu ha ke gentien jong u ba kita gidai ginang syong ha tenum jong ke bos bat ke tai ke jingkren kala that rong ye ke seng UDP hakaba kalai syakan shikan hau pai lang babun ke rikasi jantia bat kabal pensiu duro ya katai keseng ha ki election MP arjar arpusau bat kam dei tang kata katai hi ke jingkren thadrong kala tador ya keseng NPP kabadai keseng jong tai nongkren bat ke HS PDP kabadon lang ha ke hun sendrom ha ke jing perkat jong ki bubun kila nang shim bakat ke jingkren jong unong ilam barat ba jong katai ke parti ba kadai ke jingkren ke basai bat ke basisha Hanrei menta kapan kedit penban ba haba katai keseng kala dap breu daladehi ban penyat ye ke sarkar Hanrei kamnut ban kala ye ki khat sangut ki MLA jong keseng UDP HS PDP bat katai ke pau shaino ba ke jingkren pleng kadai tang ke jingkren khelung kena bat kam dei setia ke jingkren ke bai hap bat ke kadan jong ke jinglong nang ilam bat ki bakum gine ki jingkren kisa ailat yau luk ulak ba unsi kala haban dabiang artan ka jing ijlisat jong upai lang kari khasi jantia ya kene ke sarkar khamtam ya ke seng NPP kam dei setia na ki waipat kidau hanrei kadai hin na ke jingkren klem dateu jong kinang ilam jengka bat kita bat ya kata ngin habban pensisha ba ke jingkren ki basong shit ha ke nasan yalap election bat ki social media kidai penbit man ke sansnem ngop man ke sansnem kaseng UDP kadai keseng ke basyusdin hatanum bos kini ki atali kidai ki jingkren balakren dau nong ilam jong keseng NPP uba preston tensong ngindang ya pe ya ka ai ke UDP kan simrai halor gane kemta hanrei menta kala paushai bagi to ki jingkren kopsop kimdai setia ki jingkren jong konrat sama ubadai utrai hok jong keseng NPP hanrei kidai pleng tang ki jingkren jong kinong be nong jong u bat nang ne ka paushai ba ki basngu thu ya ka jingdai jong UDP bat ke NPP kidai tang na ga ying jong konrat sama namar bakitai kia don lang ha ke sarkar senrop house nem arhajar pra ha ke ba uporno sama ulashet no ya ke UDP tang ha po shiphe banai bat nang ta kia trei lang biang house nem arhajar khat pra ban menta house nem arhajar arhulai ka jing shisha kalong ba upai langgari khasi jantia bat wat ha kro hills kila isi jubor ya kinong lam jong kene ke sarkar senrop MDA bat katai hi kala palong bakin sya pendem keput ha ki election MP hasilong bat haturaru bat kumta kamlong kebesuk ban serdep ia kabalajon wal ada pitau da kino gilan namar ba kecing ijli ya kitai kijingkren menta kim song shu tang hakirsan election hanrei kilangam tali tala ha kecimut jong uluk ulang kane kadai kepor bengin singotho ba kinangalam kimla ban kiran yelade kum ki khana surok namar balada kamdon shu kejing penyeper ha pedeng kito ki balabam smai ha kirti senchar jong keri India hagapor bagi job election nelong menteri sarkar kumta kapan ino bagi jinglong nong mikmat ne jinglong menteri sarkar kaya hap kadan lang peleng bat kito gi kena kenjat lah hayo maulong